le clear tu le ngai thatu song te in zavain chibai le vekule hei tun truma chuanin Iran te Venezuela USA buena kan ron tar lang le dona amasain hei athona cheng singa don theihna Chief Minister Special Package deal du kan omani chuan description a hian le comment na in ka number kada in ka pina minram beto pila athona singa don theihna ka kaloti sakdon show ani hun ala tam ang renga chuti rualin a deal masa tran te po tha e athonin ezon na bultran na tu nei lo tan cheng singa hi a deal thei ani Iran hypersonic missile in US aircraft carrier akap ta thei Iran son US carrier in Middle East a hnaya wangin hypersonic missile mangin USS Abraham Lincoln akapil thei ti an soi Iran spy ho to in Tehran in US Navy aircraft carrier USS Abraham Lincoln CVN 72 chu advanced missile system mangin akapil theini in asoi Middle East aboruak asang chhaule Iran in hypersonic weapon thatok tak US aircraft carrier strike group ngamlo an nei rengem WION report danin Iran Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC nena inzom senior frigate Iran missile force in US Navy te anram ta hlau omani chon direct in an kap don heng thu hi USS Abraham Lincoln le escort group 10 Gulf of Oman tuipuya an thlen lai ani Iran official ten an hypersonic missile technology speed sang takle maneuverability sang takhian naval air defense system pa ngai ane theini in an soi mase independent defense analyst ten Iran in hypersonic missile soi hi indona taktaka fin fi alani lawa wangin ati theichin an ring hlel ani US Navy ten and carrier strike group a layer defense system and mang advanced radar missile interceptor le electronic warfare capabilities aerial le missile sang do thei turan ruam man ani engpon isela kumsang isom ni parukhai ti heng kan chuang kaya putrama anin luling tak chukhoveli aboi nu me ani a ha thla khop mai Tichun hei video kan muang hian putrama hi anrama sipai ho tu te po hianin an support to lotin American tam takin putrama hi an support to lawani Nobel Peace Prize te khadona tuma amaro chu adong le ta silawa putrama hian eng thil poing ye khovel tan aron khenang ti mitin ngai tuana ani to ber ani khoveli na ngai even yang Greenland Trumpism le abe bom US foreign policy hi China le Russia dodal du na hian thuk takin a influence atakin trama hian chu kan mumek UK sarkar chon Chagos Island chu Mauritius kuta ahlan let atum UK atram chuan atna na sa takaron ti vevat UK chon a thil tum hi asud leri tram chuan an thop William Beer UK ne na an in remna ati kholo theidoni na ria he in remna hian Chagos Island hi UK in control turati ani Mauritius si China ne na in himnai tak an lo ni sia China dodal na zel ani Trump chung Covel Institution UN no ten thiam taka US an mangtang kai thin po adu talova midang ram dang pol Trump pui ai chuan America tan jok le atitame kani Trump le Europe in car bo ruak po kan ria Trump an heti European ram shroi tu te atrit na chan ber hi an chaklo le ne pati wangani mani ram po veng thatheilo ni in a mulom Trump hiam Vladimir Putin Xi Jinping le Benjamin Netanyahu te chu aruk tak chon angai sang le achan chu an ram le nam hum hal nan hoisen le rorum takin an chengam tlak thin ani Trump chon NATO sipai te chu Afghanistan Indona khan ran matonga an tranglo ni in asoi peka UK le NATO ram dang te an lawm lo NATO nuya sipai tho ve Australia po an lawm lo ma se thom an nei vak ngam lo thung tarif an hlawani mai the kumza chuang kalta khan tarif mang na sa tak US president alo towa William hi Trump idol ni in tarif lal party in ako hian Trump chun William tarifa wangin US ka hausak phale ni in asoya mase mithiam da chun tarif wangani na chu atamlo ni in an rethong WEF annual meeting Davos ane a Canadian PM Mark Carney chuan Trump kap zo in thu dik le beng ver tak mai aron soya standing ovation na pe hial ram chak zok to do dal tu remedial power ram te chu asom ani an beilet lo chon super power te middle power te an eral mai tur thu te asoya Carney hian ram sang te thok kho a thu nei na semzai lam multilateralism a onani atu soi hi khoveri na soizui na sa a Canada hian Trump do dal na konga ma a huai donem ti chu khovel mu chak ani
Trump chuan thu isoi le donin US wanga Canada hi nung in ni kha shreng ro ma kati ma ka chun US wang ni lovin Canadian kan ni wang zokin kan tluangin kan hlo thlingani aron tingat Canada chu Trump Gaza peace board atil ve lo turati ani zui Golden Dome po atel ve arin talo le Trump chung Canada le China in trade deal an nei chung Canada bungrua zong tariff 100% alak tur thu in Canada hi avo zui Trump hin ram tin te hian sum an ma mo ti ra chianga an sum do na ti buai thei tariff chu ral thuam bera amang in biakna adil an nei lo chun tariff ani mai adu lo dana an che chun tariff ani mai ze tariff hin ram dang ta sum do na ati buain US chu ati ho sa do na angai enge thleng mek khi Trump hian US President Louis Ramzau lama mingthang Thomas Jefferson, James Monroe, James Polk le William McKinley te ang ni ve atum mek ni inalang Arctic vur tuya wanga longkong sop ka ain hona wangte leilung hausak na hai chuna kong azaw taksa ka wangte sipay chak na mga China le Russia epna na rem chan wangte Greenland hian leilung hausak na anga lebok wangte in USC na mamu ani ki mai ki ala nilaw hydroelectric power plant din na rem chang memle tui thiang lim Greenland a hian atam lebok Greenland hi vo ina ani wangin a hluan nilowa nakin kumsom panga som ni nuwa ani na tura wangzokin a hluani Dachan US intel ve adua China le Russia te helai bora an che dan pok an soi to kha Trump chuan sipai chakna chu invo na inkarna man ruwa amanga NATO inalo ebve dawin alang ti chuan tariff mangin akarle thlawna in biak na andu angin nakalta sipai chakna man athula tariff asud zui NATO ho to pa magru nen anim biak na a an soirem nakina Greenland deal zia na turu rel framework for future deal awang hian US in Greenland na nei ta ti na anilo thren khati chon thil hi kan soi huain kan zel din deuh thin US in Greenland alata anga soingut si ala nilo deuh Greenland hi an hlalta anilo NATO alai te hian fiawak lawa pe lo tur chin rin sen an la nei ve ki framework a kian lok ang in Greenland leilung ho sakna chunga thulei na le Golden Dome te po atel ngei don ti Trump chuan a soi nakina ala soi fia tur thua soi bok Greenland boina hi Trump a hian a chung fel ani lo khovel mu le ngai ven theihna pawh lang ani zo e boina hi atop lova ala intran don cho zo khovel khwa kirna athat le nget ber mai chu sum do na lam supply chain bungrothon na kong khwa khirna hi ani sipai le ral thum chu ti boi theitu laka inven na ani US tum chu economy lama khovel khwa khir ani tunge Trump Greenland lo soi mu reng sum dong fing le thil ti thei chin chuam bung rozor chom kal tlanga lok na mu ringot an ngai tu lova apia lama an clear thin bung ro siam tur man ro athon chu na tur kong control thei an tum ran thin cosmetic company lartak ST Lauder lut na ro chung vek tur Ronald Lauder hi Greenland la tura Donald Trump thurom petu bera ngai ania he tu hi White House National Security Advisor Louis John Bolton chuan fop ne na alo soi to ani Ronald hiang Greenland rama to thianglim intur bottle CM2 company ya investment na tinghala a hlok lo ma se nakina ala hlok ring Bolton chung kum sang ni som pariat vela khan Trump hiang Greenland a soi rim saber ni in an soya a thei dan kongjir chiang tu ti ma Bolton hi ho tu bera ada nge Bolton chona melhria sumdong in Greenland le tu rin thuro na pe ati he sumdon hi a chunga kan soi Ronald Lauder alo ni Ronald hi US in Greenland le Denmark thop wi se helai bora US su chena deu se ti alo rot tu ani Greenland rama hydroelectric power plant tin te po alo soi rito sumdong ho sa mania party campaign a po sumalo tho nul to thin Trump nen hian Wharton School of Business sa anlu kumain ang nge US billionaire te cherang khovel bring tam jok ten US in Greenland ala donem NATO le Europe in tin nge ti te kan nga event lai hian American sumdong fing ho chon ngoi rangin Greenland hi an lo lamek to thung Greenland boina ron ri hloi hi mi puiril rulak pen na pakhat ang po in angai thei ome kumsani som pakwa khan Bill Gates Michael Bloomberg le Amazon nei tu Jeff Bezos te chuan rare earth miner zong tu lai chok tu company cobalt metal sa investment antivek kumsang ni som ni pania Open AI CEO Sam Altman chuan he company a tho investment aron ti ve bok PayPal le Palantir nei tu din tu te zinga mi Peter Thiel po in kumsani som ni pakada khan investment atia Greenland technology lam chang kang tak
freedom city din tumna sum atho treu Elon Musk po hi Greenland lak thop tu ania nakin zela investment ala ti ve te po arin khoiram sarkar ma hi sum tel lo vin acha theilo super power te inkhi khak na tam jok po hi economy le sum don lama inrem lo na wanga ni fo ral thum le sipai te hi chu sum don na tlung taka akal theihna na inven na ani so achung ril bera chuan sum zel hi ani boina dam ko chuna ber ani sia kan hriat angin tram hi businessman ani ya billionaire thian tha anga heng ho hian a policy tam tak an influence ani billionaire te hi thil siam chu lai chu longkong control turin anin pe at mai ani tram chu kong sil sak turin an ngen khovelin tram kong sil a thlir thu planin Greenland an lo in bun char ani control kan han ti hian official taka inrem na emaw control na tur thung zi ako kher lova atak taka thil lova ti hi ani ber chumi kong chu US na zo mek inrem na mu mal lo point US in thuk takin Greenland hi a control chho mek to ani chu European ramtem hil duar chu tram hian a soi har meka makarni thu soi thatak mai kha sarmon thatak kan nga thazawa I soi thale mai kan tia kan soi zuya anun pui lam har sa si ang do hi ani ve asan chu US zonga tran rol hi middle power te har sarna ani du dan in anglom hek lo Sati rol cho middle power te hian khovel influence an nei na sa ve tial tho middle power zinga US gam ve zinga India po atela ma se a vak ngam big lo tramadu ang in trade deal sign du ri lo Brazil po alu lulfu Turkey te po Indonesia Vietnam South Korea South Africa te po hian influence an nei lian ve tial Tarni chuan thunei na sem ziah khovel ram sang te tho ho na multilateralism a on ani US ro chuan ram chak bi in luling bi kom se ti chu adu dan kum khu ani US luktum ram te kong sang in ado dal kum khu bokang Trump hian November midterm election a hian House of Representatives Democrats an chak chona ma pai thak impet chan du don ni in alo sei to a che dan ep tu an tam hi a hai lawa pai thak ani ma in ka du ka puitin masate ang tia man mo de te po a ang ve thin Trump hi impeach pai thak ni lo po ni se kum thum nuwa hian Rodrigo Duterte ang deuh hian thu boy ala or ve angem a foreign policy chu thu ran ni se ram chunga ICE kaltlanga a che dan tu ruzet khu a tarif de kan ra Sawisel don ani Greenland boy na hi economy le geopolitics lama indona ania thunei na inchu na economy sum dona kaltlanga khovel control theihna power na itumna ani chumi pui ṭhin nan chuan ani sipai le ral thuam soirik ani ṭhin Donald Trump hi ama thop tu te tan chuan sakei bak nei ramzau po a angin a chil tham ani yang a hotu tan ti ero du am authoritarian luak te chhuak ani thungang engpo ni sela putrama anram president hi chu khovela boy mup ani bera a boy thla khop meitin kumin sani somni paruk bin muak tu chu indo lir hing ti vel kha ani veka engpo ni se hun top hi chu anai ve to ani anga ati ve thei ani ti chon cheng singa don thei kha apply du tan hei number kan da hian ron teksa min ron khola biak mei tur kan ye